हमने गाड़ी लगा दी है। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि हम आप सबको यहाँ रख सके, तो केएलपी में आप लोगों के लिए अरेंजमेंट किया है, तो आप लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं और केएलपी कर सकते हैं। एयर कैम माइ ता नुपी हो नुती हो किपिन वै ता इता ही आर्मी कैम माया नुपी होन बु के थुवा के ने वै ता Mipin akan dimai. Made. Made. इता ही हुआ के या tu sẽ nay tàu nó lại ông này cái thầy ta làm pa tại dị dinh kia mà là lửa xả lấu pam lái tại ngọn như vào nó cũng nó dân thể xã kiểu mình lôi đừng lôi cái tài cái bọn anh á có lá thôi anh bây giờ mình mới có trồng được cái nọ là bài đó là cái gì nó chẳng là bây giờ nó quay mình sẽ học Jing boy, tu ai mabani piham, ha? Motor ni nong ni. Nó tàu ni hum kit diu chuna. tàu đi luôn đi bán cái tàu đi cũng đi vậy thôi cái lụt xả lâu chân cái tàu đi bán Cái chỗ cái sáu cái buồn hay lâu quá, cái là thứ sáu cái buồn sáu à? Thế của nó không hay ăn nó mồi gì Pankon pa. Nakaitin wal wale. Biar sige tập điều hallelujah Jesus on gazon on 1 2 3 Hallelujah. 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 Phật đền vô. Gali rồi đi tai. Cái Morehทำเสร็จกินเราจะเอาไปกัน
ai ki sia ka ka bi ding hallelujah sap le gong do ite mau chang hi gong do ta người giả tài món ngất thụ đề này Naosen a pengtel jong ki pu Israel te kitol banga kitol o hitae Moreh kupi nunaw sa pangho komando ho chalo dan ade lo jiwa army poma no hobo sut piri ta ve I protect wintia kema hi get angau he zan pun to Naosen noi che ban ho jong kipu ta hi Indian Army chunga kinep na nei ta kinga ma hita ve ni pi te ho school chapang school kai thei ta lo mi ta he de ki puwa army ki thu pe ngai cha hu ngai tai to ai army ten get on ki diu ka lang hawa hi tai Moreh women, folk and children waiting for AR to save their lives here at AR gate. Ông phải ôn lên cái to rồi liệu chúng ta
Since last night, women, children, and all public of Moreh are here camped at air gate. And the reason why they are here is that commandos are moving freely in Moreh, looting gold necklaces, money in the name of combined operation, and AR are like mute spectators. That is why the women folk and children are staying here overnight, and they'll be staying here until and unless AR assure them that the operation won't be happening anymore. They even lifted gas cylinders, house pata, and take it away with them. That's why the women folk are here overnight sleeping and taking let the whole world knows that Moreh is burning because commandos are moving freely, frisking, stealing things like gold necklaces, money, and everything. So until unless AR, Assam Rifle, assure us that this won't be happening anymore, this will continue. The sit-in protest. They are trying to get into air gate, and the gate is still closed since last night. And they want the Indian army to save the Kukizo people in Moreh. Itahi zan kuwa ke ya to ayong kitho panu he nute ho gen thei ta mo he army halalu salo ni mo su na lai ham how to hi pya Maban ahi program hi koi ba im kile lo du ni lom kia ni thum jong le lai mun hai to du ni la sa lai hai lam kai hon ngai tu du he to du nau gan thi le jong le gan thei thu khom du he hapan pang te na pang te bon sa vin to I am maban p this is nam pi chau kidar USB reporting from Moreh koi ma ti thu
Koi ma chi thelo din ki thia hi in jiwa hi koi tabang a chi na na amale aman mo a ki po din hi e Chị army kem mai hin na Zinka hitan Gan khu a ke tai pangu he nu te ho Nu te chu hello Chapang nao sian long zau Cha hi Chị chapang nao sian ho rong hi zan khu a ke tai pangu he Ba kai thang wa din lu tao nei bon chai man din lu ti fa hi mi pi lan kai dai na luôn phát chai man hi na ti bon tao tao ke Tao gul na nei đi tai toai